Abantu kwiga enyamaishwa z'ombwerere nigumwe aha muringo guriyo niguteganisa ebyoburambuzi omu ihanga erya Uganda. Enyamaishwa zitari zimwe na zimwe ziisirwe na munonga omu byanga ebirikururaana n'amarindiro ag'enyamaishwa. Abarikuhiga nibaita enyamaishwa kubona enyama, emibazi hamwe n'ezindi nshonga. Ekitongore kirikureberera amarindiro g'enyamaishwa hamwe n'enyamaishwa omu ihanga erya Uganda ekya Uganda Wildlife Authority kitiireho enkoragana egenderire okureetaho omukagwa ahagati y'abantu abarikutuura haihi n'amarindiro g'enyamaishwa. Bimwe ebiri omu nkora egi harimu okuzitira ensharo z'amarindiro, abarikutuura haihi n'amarindiro g'enyamaishwa kuheebwa akasente akarikushorozibwa okuruga omu marindiro hamwe n'eyindi miringo. Ekyaro kya Nyakahita omu Rukaterera Rubirizi District ni kimwe omu byaro ebirikuherera irindiro erya Queen Elizabeth National Park omu Rubirizi District kandi omu ishaza erya Katerera. Abantu omu kyaro eki nibagira ngu bakaba batuura nibateganisibwa enyamaishwa nk'enjojo, enkobe hamwe n'empunu ez'omu kishugi zirikubonera hamwe n'okubariira amatungo. Obu Uganda Wildlife Authority yabireeta akatiireho orugo orw'amashanyarazi okutaanisa aho abantu bakutuura hamwe n'enyamaishwa. Nkazarwa hanu konka embere y'indebire eyitwabire tureba aha hakatariho kunyama ahabwe enjojo, hatariho kunyama ahabwe enkobe, buri kimwe cyona kikutonera empunu. Epaka tukaba tutobana n'enyamaishwa zikaba ziterenya emisiri y'abantu, zirya enyanya, zirya watermelon, oshanga omuntu hatariho nangwa ka compensation ko basa kuhereza kugira ngo bakweze nk'akantu k'obuyambi kiyonka omuntu otiremu amani mingi mu kuhinga emisiri nk'enyanya na watermelon, ebicoori, soyabini n'emitumba n'amapapari, oshanga nziharaga nzishisha emisiri y'abantu, oshanga abantu batera enduru baje ngo botino bwembe gwo barahereza abantu oyireho no kuma emisiri yawe. Omwanya ogwo guturumu gukaba gukira kuonerwa enyamaishwa. Ni National Park konga neyatana n'abaturage abamuruka gwa Katerera. Orugoru rukakorwa omwaka oguhwire 2020 kandi kwiha orugoru ruwombekwa enyamaishwa tizakiteganisa abantu nkoku ndamiye omu bahingi kandi omutuuze wa Nyakahita arikushoborera. Tukakirebera kubanga enjojo kija murundi gumwe yayemerera ahagagitera konka tigagitera ngo gagiti kugagitire yakanguka tukatwemirira hari yagenda bukaburi yihangwe ijo gundo murundi kiro twahura yaboroga kurugano rwe nizatereze kitinde sati zikakika hune zazi hari zihenda tokurene zihenda konka tuzikakika konka kabantari nyama kabanta hungira mu mushana enkobe mu kiro enjojo ngo bataye igitimba kwanza bataho umuferege injojo zawe nimba bataye igitimba injojo zagihereka konka amashanyarazi zaga injojo tekarabaho tekahe nuko no kunuka. Ogunugumo miringo eyi government erukoisa kwenda kuzibira enyamaishwa kuteganisa abantu n'ebihingwa byabo no kucendeza okuhiga omupaka aho enyamaishwa zirikufumura zikashohora. Government teine entebekanisa yo kubakeita kwihaho okubagana aha kasente akarukushorozibwa kuruga omu marindiro ag'enyamaishwa aga. Omugambirizi w'ekitongore kya Uganda Wildlife Authority Bashir Hanji nagira ngu Uganda Wildlife Authority obwahateshwahize billion zikuhika 22 omu sente za Uganda omu myaka 5 okuyambaho abo bona abarikutuura haihi n'amarindiro ag'enyamaishwa. Sana shete katekeitwine yo kwata sente tukaza abantu abaherire national parks darishe myanya yone tukureberera mu nyamaishwa ikatanika no twatandika ekitongore kya Uganda Wildlife Authority obumonko bwa 1996 na ko myaka nketa dehwire esente zitwatira umbantu abaherire parks nizirira kuva obuhumbi 20 obuhumbi 20 ni billion 20 mu juru kandi akahumbi kamwe nyene omuntu oncenga akahumbi kamwe kari mu billion 10 miliyoni 10 akahumbi kamwe. So ninjano wareba naga miliyoni 10 akahumbi kamwe ato myaka nk'etano turi mu 2020 ubutwahire nkahi ubutwahira abantu ekigendererwa no kureba ngo twabasa kubutura
omutindo gw'entaasya zaabo babaase kurwanisa obworo. Abataka ba Nyakahita nibajanga omu ntebe y'ekanisa egi batungire ebihumi by'omurembe kandi eki kibayambire okwongera amaani omu by'entaasya yaabo n'okurekyeraho okuza omu bwerere okuhiga enyamaishwa. Brian Kamanyire ogu naayebembera gurupu ya Nyakahita Beekeepers Association omuri Nyakahita Katerera kandi ensonga egi nagiganiira hati. Gurupu y'okwebembera obwa hati turimu bamemba 25, abakazi ni 15 n'abashaija ni 10 kandi ubwo tuyine ebihumi UCF katweze ebihumi 100 nga Uganda Conservation Foundation then UWA ekatweze ebihumi 10 kandi tonka abantu bagengwa nturika tujeki reka tuteke mikito ekido cy'amani tukatekamo ebyaroko ebihumi 7 tasho twatekamo ebihumi bye box nigashe bya Johnson ebihumi bikwengana 10 ebyaroko mbere ndasharamu kiro 30 kona tungira bya modani na kiro 20. Kamanyire nagira ngu okutunga enjoki nikiyamba kuha abantu ebyo kukora barekyeraho kuza omu bwerere okuhiga. Sente ezo nishasho school fees z'abana ngaruka mpingisaho ngaruka nguraho ekijwaro ngaruka tinyambi no kukombeka ekiwenju na sente entaasya eyitukutunga obwa hati buri twatufika ntaho mu paka turondamo kuturabeho ubundi oshanga amwe byayonka akanyama kabo oshanga abasa kuguzibwa kakabahereza nk'entaasa kungubwa hati uwa kyatwize project nkezo twarisizamo ukashanga utakiteka n'icyo kusanuza kushiga nsenyamishwa zawo nuyamukiro zo 20 nazo bwo tushanga nuguro kiro nkibize nyama uzarabuca ugure nkuko ugure mbata ureka ngo wagira ki wayibwe by'inyamishwa z'abandi kandi uguma no Enkoragana n'abapako shangura banywana babo okwiga kureke taro kurya kanyamishwa ka abana bazwira misho okarabyehi abana bazwira misho na hatu buturi hanu tokamana mbwe nuko bari yono batureba kandi bo batwina target hati yutajana turi hanu hatu batwe turwe no kutweturura kumanga mukabahereza mukaturininga basigaze. Okuchondozo kwakozwe omwaka gw'2018 enyamaishwa ziri kukira kuhigwa harimu entwiga, empunu z'omushugi, enjiri hamwe n'ezindi nyamaishwa. Ekihandiiko nico kimwe nikyoreka ku enyamaishwa ezi nizihigwa ahabwa enshonga zitari zimwe na zimwe nk'ebichunchu hamwe n'engwe nibihigwa kwenda kubiyaho empu eziri kuguzibwa mu mahanga gatari gamwe na gamwe aheru kandi ezindi nyamaishwa nizihigwa ahabwa enyama hamwe n'eyindi migasho etari emwe n'emwe. Bashir Hanji nayoreka ku okuchondoza okwakozirwa Uganda Wildlife Authority okwiga enyamaishwa kurache kumarwaho kimwe mu marindiro gona omu ihanga erya Uganda. Omwaka gw'2018 kute 2020 abantu bari kuhika 2,199 bakakwatwa ahabwa emishango yo kuhiga omu marindiro gatari gamwe na gamwe omu ihanga. Omwaka gw'2018 abantu bakuhika 1,665 nibo bakwasirwe, 2019 abantu 2,907 nibo bakwasirwe kandi omwaka 2020 abantu 1,987 nibo bakwatirwe emishango yo kuhiga omupaka batikirizibwe. Kurugirira hari Hanji obuchweka 8 harigana bw'emishango eri kukorwa mu marindiro g'enyamaishwa nekorwa abantu abari kutura hihi n'amarindiro aga kandi obuchweka 20 aharigana nekorwa group z'abantu abari kuguza emyino y'enjojo hamwe n'ebindi by'obuguzi bwingi ebiri aha nyamaishwa zitari zimwe na zimwe omu marindiro ga Uganda. Okuchondoza nabwo hono kwakozirwa omwaka 2020 nikworeka ku sente ziri kuhika biliyoni 1 omu sente eza Amerika nizifabusha omu kukusa ebyobuguzi by'enyamaishwa kandi eki nikiteganisa entunguka omu mahanga aho muzogu guri. Okuchondoza oku kukakorwa ekitongore ky'amahanga ageterine aha Enshonga Y'eizooba hamwe no kureberera amarindiro g'enyamaishwa.
Ekihandiiko ky'obwingi bw'enyamaishwa muri Africa ekyakozirwe omwaka gw'2015 nikyoreka ku Cameroon niyo erikukizayo kuferwa enjojo omu mahanga ga Africa n'obucweka 83 n'obutonyezo 4 aharigana, kandi Tanzania niyo yokubanza omu mahanga ga East Africa n'obucweka 26 n'obutonyezo 4 aharigana, erikukuratirwa Kenya n'obucweka 13 aharigana, kandi yo Ethiopia eferirwe enjojo nche n'obucweka 0 n'obutonyezo 2 aharigana, kandi obwo Uganda nayo eferirwe enjojo nche n'obucweka 0 n'obutonyezo 5 aharigana. Uganda eyina amarindiro g'enyamaishwa garikuhika 22 kandi gona gari ahansi y'oburinzi bwa Uganda Wildlife Authority. Omugomborre yasanga omuri Nyabushozi Kiruhura district, kandi omwanya ogu nigumanywa munonga okuturwamu abantu abariisa b'ente. Abataka bayo nibajanga obucweka 20 aharigana bw'entaasya erikuruga omu irindiro rya Lake Mburo National Park ebayambire munonga okwombeka amashomero, amarwariro hamwe n'okugira amaizi marungi nk'oku Alice Gilead, kansara w'omu ruka rwa Rwabarata, omugomborra yasanga arikushoborra. Paka yatuyamba munonga kuruga revenue sharing. Revenue sharing batuyamba kukora oruguuto, batuyamba kusitimbira damsi, bakora amashomero, bayombeka amarwariro n'ebintu bingi munonga. Bayamba na groups zatunga sente z'abakazi kufuna entunguka, kandi n'abataka bafunayo obuyambi kuruga mupaka ag'okuba nibakurayo enku bafunamu sente, kandi n'abarambuzi nibaraba omu sente omu batwagira n'abakutura omupaka nabo batuha sente. Caleb Kansime omushomesa ha Rwabarata Primary School nashoborra aha Enshonga egi. At the beginning we start from this room which was just full of problems. During the rainy season, children were not just studying, teachers know how to stand, but by the God's mercy, Lake Mburo National Park helped us with a nice building. So we thank Lake Mburo National Park because of the support, and I think we are still need more rooms for expansion since we're in the Corona era. So we need more rooms for expansion, and we're expecting in future time to have here a secondary, if possible to have here a university. Bw'abantu abarikutura hii na Queen Elizabeth National Park nabo nibasima enkwataganisa eriho ahagati yabo hamwe na Uganda Wildlife Authority. Ekitimbe ky'amasanyarazi kiyambire kihango munonga. Esaha enzozo zaza kwiza kurabaho habo kugira ngo kirimo amashanyarazi nigasika buri kikoko cyona tihine kicyarabaho, bikaba bikira kurabaho ekiro konga tibikirabaho, bikaba birabagaho n'emishana tibikibasa kuguruka habo kuba harimo amashanyarazi. Umuhogo omwani urutoki dena muhogo mu rutoki rwenku yona ko kwebonire na wendo terimeshano riri debo omwani debe nturade nko bekita kikiriza ngo kwatantura konkari bukindire kwihabataho orugo orw'amashanyarazi tutucyahurira mundu wena omugomborra yitu yakaterera orukuzo mu rwerere ekyo kikatambirwa ahabwa amashanyarazi munonga gwo gakozere umurimo muhango. Asa Kule Musingus omomba ku mibeirindiro rya Lake Mburo nawe nukwagambira aha Enshonga yo kwatanisa n'abantu kukuma amarindiro hamwe n'enyamaishwa. We share with the people physicals like in Lake Mburo we have the fishing village Rubare where people are getting fish and earning a livelihood. We are doing habitat manipulation where we have allowed people to come in and they help us open up the park, but they take the firewood as a resource and helps them also to earn a living. People do come into the park sometimes to cut hay. People do come into the park to water the animals during the dry season. But then we have also another small component called the revenue sharing. That's where we give out a portion of the park entry fee. 20% of the park entry fee goes to the communities. But all of them are aimed at giving back to the people
building the bridges between the communities and the protected area management, the people to appreciate that, look here, the park is not a wasteland, but rather a bank. Nobu Uganda Wildlife Authority eriyo nekora bundu numa kureetaho mukago n'abantu abarukutura hihi n'amarindiro g'enyamaishwa hamwe no kurinda enyamaishwa mbwerere hakiruho buremezi nkoku Asa Kasule Musinguzi arukushobora. You know, everybody can't go at the same level. There are those who have realized the importance of the park and they stay away. But also we have some others who are not compliant. So we have people who do illegal grazing sometimes, like in Lake Mburo here. We have occasional poaching, not very bad as it was in the past. We also, so whenever we confront with these people, don't graze, arrest the cows, and then also we arrest poachers. People don't feel good. Ahashonga y'akasente akarukuhebwa abantu abarukutura hihi n'amarindiro g'enyamaishwa abantu bono benda akasente akakize buso bwa ntama kutari kubanza bayetorora okuza kabona. Nkitu nkabakwatana na paka twakubentushaba abahuwa babase kutumanya ito abakwatana na paka akuba nyuma turantubona bana n'enyamaishwa batakatwebwa na ba leta barambuzi bakagira intasi babasa kweyongerwaho umufisi bamanyita abakwatana na paka katuturayo nitubajeke base kutwereza ubuyambi bw'amani ko buhurira bakatwereza embuzi ubwa hate ko akubantu batongera bakatusindikira nkamizo mbyaro gabase kushikari yo mu kigorota kwebasa uturanaya natana na paka amanywa akampaka sente kakamuyamba kurabera umukomeretera mizi akwete embuzi twazitungire mbwene ico na n'ikintu tushomye kuturetera amashomero umagomborora gakabasa kushika hihi abantu bito bakasa kutunga ki obwegese bwa hihi. Ahanshongeji omugambirizi wa Uganda Wildlife Authority Bashir Hanji najango cyandiko cyo mukago gwa Uganda Wildlife Authority n'abantu ecyo mwaka gw'2019 byinji ombyetago by'abantu nibyija kukorwaho kwenda ngwembera eterere kandi benunji. So ubona ko bashiye twagira ngo reka tugarike mu cyeragiro turebe kwa kuba habera hamwe bitatebekine tubitebekanise. So kutwagarikira mu cyeragiro abanyishengero bakatambura bagena bagamba n'abantu bareba ngo esente hati zazagaraka district yes zagumuza mu za district konka nizigenda zinemo ubushonshoreke kugira ngo hati niza project z'abantu hata abantu nubakwikorera projects bakajya ngo ndenda korechi so kandi kintu cyo kumanya ngo sente kuza district hati zishuma zagomborera then action nashi kutuma ukora kuyamiruka. So ate kituyambire munonga kugira ngo ate ziza kuzombintu abantu benyine bakugira bata bakwenda kandi tosire tugambira abantu ngo cyo kugira ngo muka bakandi bagira ngo tubakuzuhurira cyo kugira ngo muka mutakuzuhura kikumanisa ngo bakandi baziriya bakandi bazitombintu bakuteka ngo ndebiyamba abantu bona ngo abantu bagira ngo ayito turubona nido terire paka sente zizo muri ite twenga. So echo nicyo tukozera mu cyaragireki. So bakora projects then esente zija zibahwira kuta projects zo mu nkora. Hona Olivia Bira omomba 10 ba Lake Mburo National Park na Enshonga y'abantu hagigambire hati tutwire Enkoragana bo mu projects zitari zimwe na zimwe paka ya Lake Mburo ekwatanise n'abantu kureba ngo bateka hintunguka omumaka kwiyaho ngo nta harimo na challenges ngeze nyamishwa kugenda zikonera abantu ningazi zikahutaza abantu chonga umiteka Elisia iriya Uganda Wildlife Authority iriya shongiro mwaka gwa 2019 nirigira ngo omuntu wena yayo nerwaninga yatunga kizibu yahutazibwa enyamishwa na government ya Uganda ni mushashura chonga ari enyamishwa ezibagambireho kugira ngo nyamishwa yona eziyo mu schedule eyo mu Wildlife Act yejo nyamishwa cyo kandi zonke za buriijo harimo embogo harimo enjojo na nezindi nyingi enyamishwa pango zone. Bwanyuma yo kureba hariye byona abantu abarukutura hiye n'amarindiro g'enyamishwa
bategerize n'ekika kingi iteka ryo kutereza enshobi ezikiroho erya 2019 kandi bina amasiko mingi ngo nibiza kuganyirwa omu itekeri ngo kuhewa sente obusobwa ntama okukita abenyamishwa zirayonere hamwe n'eyindi Enkoragana. Nobo abantu bategerize n'ekika kingi itekeri kutandika kukora hona nabwe ryino obukwakuruzo nka weno rakwatwe nahiga ninga nateganise kihangirwe cyono mbwerere naza kukomwa maisha ninga shashure billion 20 omu sente eza Uganda. Ebyone biri omu itekeri kubyakorwaho Uganda neza kubeyo muhendo omukuma enyamishwa hamwe n'ebihangwa byono mbwerere omunsi yona. Ejistore yashakwa Godfrey Kajumba ahansi y'obushagiki bw'ekitongore ky'amakuru ekya Internews Earth Journalism Network.